مردم سلام علیکم. روز جمعهتون بخیر باشه. همه کسا خوب هستین؟ سلامت هستین؟ خب چیکار که می‌دونیم پگاه روز سعید جمعه همتون با روز سعید جمعه تبریک میگم بردار عزیز و ویدیو باشد. چیکار که می‌بینید درباره تلفن‌های نو و درجه همه مدل‌هایی که در مغازین ریالفون و در سال دانی مومنت تلفن‌ها اکتوالی و مثلا طلباتشون بسیاره هم تلفن‌ها برای شما جمع کرده و وارد تیار کرده موندیم. و چیکار می‌بینید تلفن‌ها هستن اینجاست ایرد میسر میشود تو سامسونگ و ایتل و تکنو همه مدل‌ها در اینجا هستند. количество конечно. Кадом модели телефоне ки шумо магазини Realfon харидор мекунед, иншоллоҳ ба нархи дастрас барои шумо ёфта метиҳем ва нарх навои ҳамаи телефонҳоро шумо метавонед ки дар телеграм канали Realfon Moskva бемалол дар омода бинед нарх навора ва ҳамаи нарх наво актуалӣ мешаванд. Худо хоҳад бемалол харидорӣ карданатон мумкин аст. Ва аётона бурои ҳар як нафаре ки магазини Realfon рӯзи ҷумъа телефон ва телефон харидорӣ мекунад, заказ мекунад, фарқ надорад. Телефон харидорӣ ки кард چیکار میکنیم؟ چیخال و سیکلو پدرکرد دادن میشود به همه آدم بیرون ای هر یک کسی که مثلا تلفن میگیره وای مغازین ریالفون صاحب انا میخواد شریکشان چنانش ممکنه که در داخل یعنی شریکو باید باشه یک تا تلفن مونده بودن تلفن ایتل 70 خدا خواهد صاحب یک تا تلفن شان چنانش ممکنه و چیکار میکنه شریکا هم کم مونده ممکنه شریکو پگاه تمام شود و میبینید که پگاه که صاحب تلفن میشود در اینجا باشه تلفن ها همه ای تلفنایی که در مغازین ریالفون هست نرخشون ای 7500 рубл сар мешавад. ҳама намуи телефонҳо то пастели 16 Pro Max ҳастад. барои заказ кардан рақамҳои экрамдагӣ муроҷиат мекунед ва худо хоҳад дастсафка гӯед. дастсафка магазин омадан хоҳед, магазин омада телефон харидорӣ карданатон мумкин аст. дастсафка ба ҳама шаҳрҳои ҳам Россия ва ҳам Тоҷикистон дорем. магазин агар омадан хоҳед адресҳои мо шаҳри Москва метро Бутурский 4 вахт торговый центр Зелёни. магазин ҳамарӯза аз соати 9 саҳар то соати 9 бегар кор мекунад. бемалол омада телефонҳоро харидорӣ карданатон мумкин аст. марҳамат барои заказ кардан рақамҳои экрамдагида муроҷиат кунед ва чӣ хел ки медонед ки дар инҷа авиакасса ҳаст, авиакасса Real Avia бародаро билет халидесиям ва билетҳоро бошад ба ҳама сам ба нархи дастас шумо ёфта метиҳад. бемалол дар рақамҳои экрамдагӣ муроҷиат мекунед ва худо хоҳад шумо билетҳоро ба нархи дастрас ва ба боварӣ нависта метиҳад ки чи ай Тоҷикистон ба Россия омадан, чи ай Россия ба Тоҷикистон рафтан фарқ надорад. ба кадом самте ки ба шумо авиабилетҳо дар кор бошад бемалол муроҷиат карданатон мумкин аст. дӯстои азиз саломат бошед, худтон эҳтиёт кунед ва хати шумо буд магазини Realfon ва Умедҷон. дар магазин берун ай телефонҳо дар витринам дига намуди видеои телефонҳо ҳастанд. бемалол проверка карда гирифта рафтанатон мумкин аст. самое главное проверка карда гирифта рафта метавонед. Следующая станция Бутырская. вақте ки шумо дар станция Бутурская мерасед, ай вахиди сеюм ва чорум ба берун мебуроед. вахиди сеюм ва чорум шуморо ба тарафи торговый центр Зелёни раҳнамоӣ мекунад. ай лестница полни ба боло мебуроед ва тарафи дасти чап гардиш мекунед. дар инҷа бошад сеюм ва чорум вахид нишон дага шумо тарафи вахиди чорум ба берун мебуроед ва гардиш мекунед. баъди гардиш карданатон шумо аллакай торговый центр Зелёниро мебинед ва дохили торговый центр Зелёни кишиден шуморо магазини Realfon пешвоз мегирад. марҳамат дар омода харидтонро ба анҷом расонед. омодаи шуморо интизорем.